आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau मिखल की कैंपेन का मरी लेना हाना थमलंबा अथिंगबसिंगदगी खरा कोमथोक्तुना पदयात्रा चटपगी अयाबा पीरे मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी मिहात मिपुन लेतबा कांगलुप की इरांग लेतबा अमसुंग इंगना सिंगना पानबा मणिपुर अमा ओहेनबा वाखलोंदा बोथादबियो अमसुंग तांकक अमा खक्तदा पांगथोकदबा गोवा उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल की अनिसुबा तांकक की वोट खोंबगी मतम ngरang लोइसिनख्रे लेबाक असिदा ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 की अनोबा केस सिंगलकलिबासी यंगलगा अखोय पुमनमंगना सेक्शन मिनसी सही 15 दगी 19 फावगी मनुंगदा लेबा अंगांसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोयसिंगना अथुबा मतमदा वैक्सीन की डोज सुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोयसिंगबु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइसर असिदगी ngakthoknaba फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट सेंगना ताथोकपियु खुदसा सेंगना हमबियु कोविड-19 का मरी लेनबा इपाउ सिंगदबक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 03852411668 अमसुंग 1800345381 ता फोन तौबियु हौजिक मपुंगबा पाउ मिखल की कैंपेन का मरी लेना हाना थमलंबा अथिंगबसिंगदगी खरा कोमथोक्तुना पदयात्रा चटपगी अयाबा पीरे इलेक्शन कमीशन ngarang थोकपा चेरोल मदा हाई लेबाक सिदा अमसुंग मिखल पांगथोकदौरिबा राज्यसिंगदा कोविड की फिभम खरा फगलकपदगी खोंथांग असि लौखलकपनी हाना नुमिदांग पुंग 9 दगी अयुक पुंग 9 फावबा बोट खोमबदा थिंगबा थमलंबा अदु खरा कोमथोक्तुना नुमिदांग पुंग 10 दगी अयुक पुंग 3 फावबदमक ओइरगनी लंपाक्ता मिखल की मिटिन पांगथोकपदा अपुनबा कैपेसिटी की सादा यांखै की सांगदा मी पुनबा यागनी पदयात्रा पांगथोकपदना मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ना अयाबा पीरबा मसिंगदगी हेंदना सरुक यादुना पांगथोकपा यागनी हाइरी मणिपुर विधानसभा मिखल की अनिसुबा तांकक की मिरेपसे सिंगी स्क्रूटिनी हयंग पांगथोकनी तांकक असिगी मिरेपसे लोकथोकपगी अरोइबा मतम था असिगी 13 फावबनी अहानबा तांकक की मिखल द पुन्ना मिरेप 139 लंबा थेंगनरी मखोइगी मनुंगदा नुपी मिरेप 15 याउरी अहानबा तांकक असिदा इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट बिष्णुपुर कांगपोकपी अमसुंग चुराचांदपुर जिला की विधानसभा केंद्र 95 दा बोथादनगनी इम्फाल वेस्ट नुपी मिरेप 3 इम्फाल ईस्ट 2 बिष्णुपुर अमसुंग कांगपोकपीदा 3 अमसुंग चुराचांदपुरदा नुपी मिरेप 1 याउरी मिखल की मतम नक्सलकपगा लोइनना वोट खोंबगी थबक कनखनरकली मुख्यमंत्री अमसुंग बीजेपी लुसिंगबा नोंथुमम बिरेन ngarang राज्य असिगी तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा बीजेपी की मिरेपसिंगीदमक वोट खोमखी श्री बिरेन हाई सेल लौदुना वोट थादबगी चनबी लोइसिनबा होनरसी मांगना हाई मिहात मिपुन लेतबा कांगलुप की इरांग लेतबा अमसुंग इंगना सिंगना पानबा मणिपुर अमा ओहेनबा होनबदा मियामना मिखल असिगी खुदोंचाबा सबसाना लहोरसी मणिपुर कोविड की फिभम खरा फगलक्तुना हौजिक एक्टिव केस 2219 लेरी ngarang khakta मियोय 113 नौना पॉजिटिव ओइखी अहुमना लेखिदे पॉजिटिव ओइबगी सांग 3.5 नि हाइबा मतम असिदा मियोय 138 लेना असिना नाबदगी फगलखी नाबा फगलकपगी सांग 3.3 लेरी ngasi malem gi radio numit ni akaswani delhi na numit asiga mari lenana FM Rainbow Channel da ayuk pung 9 dagi hauroga pung 8 chupna akhanaba thorum ama sandokani thorum asigi manung da ayuk pung 9 makhai dagi 10 fawbugi manung da All India Radio gi Director General SSN Bhenudar Reddy ga wari watai sanabagi thorum ama su yauri thorum asi akaswani AIR YouTube channel da su sandokani tabi riba pawase akaswani Imphal dagi ni तांकक अमा खक्तदा मिखल पांगथोकदबा गोवा उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश विधानसभा की अनिसुबा तांकक की वोट खोंबगी मतम ngarang लोइसिनख्रे उत्तराखंड ngarang तोंगान तोंगान राजनीति दल सिंगी स्टार कैंपेनर सिंगना मागी मागी मिरेप की दमक वोट खोंबगी अरोइबा मतम फावबदा लेजबी थादुना वोट खोमनखी ngarang वोट खोंबदा सरुक याखिबा सकनाइरबा मियोय सिंगी मनुंगदा बीजेपी लुसिंगबा अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रुद्रापुर दा केंद्र की मंत्री राजनाथ सिंह ना कुमाऊं जिला की रामनगर सोल्ट अमसुंग कापकोता पांगथोकपा मिखल की रैली सिंह सरुक याखी अमरोंदा कांग्रेस की प्रियंका गांधी वद्राना खातिमा हलवानी अमसुंग श्रीनगर दा दुगा दीपेंद्र सिंह हुदा ना हरिद्वार अमसुंग देहरादून दा मिखल की रैली सिंह वोट खोमखी
गोवा विधानसभा मिखल हयेंग पांगथोकनब सेम साबा लोइरे तांकक अमतदा मिखल पांगथोकदोरिबा विधानसभा केंद्र निफुदा पुन्ना मिरेप सहम सुपना अमना लंबा तौनरी उत्तर प्रदेश अनीसुब तांकक की विधानसभा मिखल असिदा पुन्ना विधानसभा केंद्र 55 की भोट हयेंग थादनगनी मसिगिदमक ngarang भोट खोमबगी मतम लोइबा फावबा राजनीति दल सिंगी लुसिंगबसिंग ngamjabi थादुना भोट खोमनाखी ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak haujik ngangom kiran leire kiran Thagat chering Nganthoi Mikhal ga mari lenana rajniti dol singilu singba singna phongdok na ba tongan bawa pham sing election commission na board khombagi matang da khajitang komthorok gi paw amasung covid kamari lenaba paw singna ngasi phongba pawche sing maroiba paw sing oina phongnari Naharol gi thodang da ECI na Mikhal gi campaign matam sangdokre padjatra gi athingba komthokre First phase ki oina nupi taramanga yauna candidate sa mohputra humdoi mirep oibi yakre heba pauna han headline tori Sayola sida BJP gi election manifesto fonglagani Congress na maming tagi laiba party sing punchilabasu mihut puthokpa ngamloi haiba chief minister gi wafam amana pausi asigi ahan balamai de fong Pongna phamda sahi cha marom Congress sasan lakhiroi haiba sambit patra gi wafam na ahan headline tori Election gi affidavit ta asoibu yarum labadi candidate oibadagi resign tawbigi haiba education minister gi wafam amasu pausi asigi ahan balamai de fongli Sana leibakta miyam otnaba BJP khaktagi oiba lengak thamlasi haiba NBRN gi wafam na ahan headline tawri Chingilam singda IM na BJP gi vote khomle haiba NPP gi wafam amana pausi asigi ni sub headline tawri Sangai Express Manipuri da Mikhal lisingani kunithoi COVID-19 ating masing matang komthorak le haba pauna ahan headline tawri miyam gi interest sokpa yaroi haiba amuko gi kunmapan suba foundation day gi thorunga mari lenaba paw amasu pauchi asigi ahan balamai da fong People's Chronicle da Raja sida COVID na miyoi ahum sikhi anabu case chama tara thengnaki haiba pauna headline tawri affidavit ta aran ba yarum labadi Mikhal thengnaba tokpi gi haiba minister Rajan gi wafam amasu pauchi asigi ahan balamai da fong Isel Express ta Hitler gi thawong da miyobagi hak khongaung naba lengak amuk halaktanaba miyam na BJP da support tawbiu haiba NBRN gi wafam na headline tawri Positive oibagi sangcha da 3.8 da hantarakle ahum laikhidre haiba paw amasu pausi asigi ahan bulamai da fongli Imphal Free Press ta BJP bu lalhoba group kharana sagotli haina maral siri wafam adu CMBRN yakhidre haiba pawna ahan headline tawri Haujiki sarkar asi miyam gi sarkar nate BJP worker listing ma samri rom Congress ta yaukre haba paw amasu pausi asigi ahan bulamai da fongli Irai bakta ahan matangka ki Mikhal gi lamba thengna badanu pitara manga yauri observer singna Mikhal gi sam sariba sing yangchin kre haba pawna ahan headline tawri Miyobagi hak karishu khandaba nazi gi lengak chukli gumudu Manipur da amuk halaktana ba BJP bu sawat piu haiba CM gi wafamna pausi asigi ani sub headline tawri Sangai Express English ta BJP gi creative campaign haukre BJP na lusing ba sarkar na Raja sida Santipur ki haba CM Biran gi wafam na ahan headline tawri COVID na siba mi gi masing lising ani chupna maripu yaure haba paw amasu pausi asigi ahan bulamai da fong Huyalan pawda Manipur gi former amasung acting MP MLA sing chanaba kiasing High Court ta suna khangalaktrabara pending labor case pom maki akup pawarol singi affidavit piklak na ba High Court na khangan kre haba paw na ahan headline tawri ECI na Mikhal gi padjatra pangthok pada aya pirak le haba paw amana pausi asigi ni sub headline tawri Morning Bell da Congress na sakti da amuk halakpagi khudong chaw phangloi haiba CM gi wafam na ahan headline tawri Masona tharda BJP ga underground loop amataga mari lena de haiba CM Biran gi wafam na maru yo paw aina phongli Nation 12 da ECI na Mikhal gi bot khomba mari lena na anobu guideline thoki bamusung Surachanpur musung Pherjol gi Vidhan Sabha Kendra tarukta mirep sahum yankini pan gi marai voter lak ani lising kunma toy sahum hompuni toina lep ko duri haba paw number o paw ena phong Manipur Express ta su paw sigaloina na Health Department na sindun ngarang pangtok ki vaccine kapu ki khongjing da mi chatruk kunmari covid ki vaccine kap ki haba paw number o paw ena phong Nganthoi Thagasari Kiran loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask upa phut taruk lamna na leiba khusam di maimi tarutana na thamba haiba samba thong sing asing ngakna chatpina ba mu hananing singjari aroibada maroiba paw amok Mikhal gi campaign ga mari lena na hana thamlamba thingba singdagi khara kumthoktuna padajatra chatpagi ayaba pire Mukhyamantri NBRN hairi
मिहात मिपुन लेतबा कांगलुप की इरांग लेतबा अमसुंग इंगना चिकना पानबा मणिपुर अमा ओहेनबा वाखलोंदा भोट थादबियो अमसुंग तांकक अमखक्तदा पांगथोकदबा गोवा उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल की अनिसुबा तांकक की भोट खोंबगी मतम ngarang loisinkhre पाउ लोइजरे।